Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana esekhaya awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Hhayi-ke uy'ngane zakwethu impela-ke i-Orlando Pirates isimemezelile-ke laphana-ke kulona-ke ikhasi-ke labukela ka-Facebook ukuthi-ke laphana-ke umqeqeshi laphana-ke uJose Riveros impela-ke engathi-ke isizini yakhe yokugcina le umqeqeshi-ke wayo-ke i-Orlando Pirates-ke impela-ke le indaba ezivele kulona-ke usuku lwanamhlanje-ke Orlando Pirates ngathi-ke bifuna-ke ukumsayinisa-ke i-contract entsha then-ke uJose Riveros wathi hhayi ngeke bafowethu sekulungile uyidlalile indima yakhe, so njengamanje-ke uzobuyela khona-ke ezweni lakubo-ke laphana-ke eSpain laphana-ke ukuyohlangana nawo-ke laphana-ke umndeni wakhe. Impela-ke isizini yakhe yokugcina-ke le bakuphela-ke yona-ke le sizini uJose Riveros impela wehlela-ke ngenzansi ekutheni-ke ebe umqeqeshi walo-ke ey'bhakabhaka. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo, nisale kahle.